Kublai Pibaro, ni priang subhai pish kena ketuk kubor jengi upek ngor cable news. Hashwa bengine kemi iki kubor ke babania ana kejanmian ngena Hashwa syakimat bekongsan joko kubor mentang tayo. Ajeng menjur ke sarkar ke Meghalaya Health Service Academic Rules, ke Meghalaya Dental Health Service Rules bat ke Meghalaya Journalist Welfare Scheme arhajar arpusau. Shimsmai ke Mehetab Chandi kum ke MLA ke Gambegre, ke MDA ke Nek kum Bagalong, ong Konrad Kongkal Sangma. Lek ke beting iki garo ke balik rang basnong. Kalong ke babian dawa ke kenam na ke HEDC. Ngim kwa asyo yu Professor Shokla Banwan Pai, ong ki kena pulia bat nahikai ke skol bat nehu. Kajing keno kadai beren maujing thut ya katuk ane, ong ki HYC halor kajing yap ki armun na asan. Ba register bean ya ke jaka shnong bat bapi ibor tak shnong ke dor basnong bela hari ya kalong keme. Let penisok kongres kinong yalam bat ki sepangut kinong kershan. Bat Syongkun gajing rake ke sengkut senem ke basispa arpusan. Kekenun Menteri ke Sarkar Jela ke balai kendu ke sengibalang jong ketayo kala ajung menjor ke Meghalaya Health Service Academic Rules arhajar arpusau, ke Meghalaya Dental Health Service Rules bat ke Meghalaya Journalist Welfare Scheme arhajar arpusau. Kaban ajung mentoy kinong tho ba kinong patai kubor jong ke Jela Meghalaya. Hakini ke jingilang jong kekenun Menteri la ajung menjor ke Meghalaya Health Service Academic Rules arhajar arpusau bantung kami kino hikaya ke Shillong Medical College kaban sedang terekam naduk ke Senem Banwan. Hagaba ke Sarkar kalap penlut palat kat nreu kelur tengka ban sedang ya ke Shillong Medical College bat kendon kumbasis pa asid na kebentagi samla puli. Kementeri ketenat ke kot kekia Dr. Amprin Lengdo ilong baban penti kenai ke tenat banak penterekam ya ke Medical College hapok ke por balabo. Kilawan Raik Service Rules na kebenta bantung kami kino hikai kiban penyihat ke Medical College. Bat kumta ketenat kelas sedang mankot tanda ki babun ki kam bantai ki jingtai ki badan kam ki bari bandan na kebentaban sedang ya ke Medical College. Ilapan pa ki jing kim ilinti ban lak ban penurlong ya ke thong ban pentre kam no ya ke Medical College apok ke senem puli arhajar arpusan arhajar arpuhun rio. Ilapan syairu bakane ke Medical College ke Jela kam don jingedai AA bat ke PA Sangma Medical College jong ke skul ba USTM. Kumta ke Medical College ke Jela dan kami ke Service Rules namar amla ban chuthungkam ban peniat ki kam klem ke jingdon jong ke Service Rules. Ha ke waipat kaliang i Dr. Ampurin Lengdo ilong bag sarkar ke ajing menjor ke Meghalaya Dental Health Service Rules. Namar ba 4 judan ke Dental Health Service Rules ha ke tenat ke kot ke kia. Ilong lengba ke jingdon ke ne kan pelilat ban pendap kloi ki kam ke bedang saateng ki bedai bag jing kenteu kerdan bag jing thungkam ban penjenai ke jing ajing sumar ke bapang beniat ha ke Jela. The Shillong Medical College is now being prepared and we're going way ahead. We've gone way ahead. We've already tendered various components of constructions that need to be put in place. We are already looking at affiliation. There's a bit of a snag there, but we are going ahead. We're looking at option B, option C. We have said that we would prefer to see, we would target to see that it becomes operational in academic year 25-26. This is our own state medical college. State medical college requires state service rules, and like every other component of governance, you cannot recruit, you cannot go ahead if you do not have a service rule in position. So we are only concerned about the government college in the state of Meghalaya. As far as the USTM is concerned, you remember, we have already made public the details of operationalization of private medical colleges. No hurdle. We do not anticipate that there will be much complications. Already we have in-house doctors who are likely going to be able to enter into this service. So we have a ready-made faculty. Of course, not all of the faculty will be eligible from within our own systems. We have also ensured that in the cabinet note, we are guided from time to time, from year to year, so that as and when we have faculty from within our own system, it is called the lateral system. We hope that with the passage of time, a lateral choice will also be made available for the higher posts, administrative posts.
you must understand that this is a brownfield project. What does a brownfield project means? There is a civil hospital, there is a Ganesh Das hospital. Now we have to just upscale the operation theaters, upscale the labs, upscale the testing facilities, upscale everything. So automatically you have. Now let's, like we said, do one thing at a time. But we are equally determined to also make Tura Medical College operational. I don't want to commit because we still have a lot of things to do. Let us begin by telling the public that this is now likely going to happen. As of today, the cabinet note says this. Expenses for this medical college, we will get back to you once we are well, once we understand the situation. But in all probability, it will not even cost about 60 crores annually. We have asked the government for more land to make the civil hospital a more modernized building. Makeshift expansion of the civil hospital makes it very confused. You ask any patient who goes to that institute, we now need to look at land to be given to us by the government so that we can utilize these funds efficiently and make sure that we have state of the art learning and teaching facilities to benefit students coming to our institution to acquire a medical degree. So the Kajingelang jaga kanhun menteri kala ajing menjer ke Meghalaya Journalist Welfare Scheme arhajar arpusau kaban ajing mentoi ginong tok kubor ke jela. I Dr. Ampurin Lengdo i bakmi ketenat Information and Public Relations ilaong bagi sarkar kan sedang menpentreka meganega scheme na dok syetrik uno opera arhajar arpusau. Bakade kejing kerpat ke belas lembha na ginong tok kubor ke jela. Ili thu bagidan gibenta jong ka Journalist Welfare Scheme ke besriam bat ka Journalist Welfare Scheme jong kisnem ke belit no. Bat ila ainuksa bahaswa kane kidan ya ka Journalist Welfare Scheme ke batang silak tengka. Ada klar ginong patai kubor. Berhak ban pendek bagi jengan kam ban yo ikene ke song tengka. Ila ong ka silak tengka kalong ke beduna pelat akan ka jok ke pementa. Bar ke sarkar kala kentio no asya ka sanlak tengka. Ya kejeng det sumar pang kinong patai kubor ke bapang jor mencuak yo san pa wajar tengka dari menta la kentio no syaka lailak tengka. Ila penting bagi sarkar jela kala thung ya ke komiti ban kemi ya kejeng pentrekam ya kene ke skim. Ban sarai ru halor ki kendon ban pentrekam ya kene ke skim na ke benta kinong thok kubor bat kinong patai kubor jong ke jela. enables us about the registered accredited journalists who need attention and who need assistance because of the human service that they have engaged with for all of their journalist life. So therefore, we will leave it to the wisdom of the committee to take a call. We are looking at a support fund for veteran journalists who are deserving to receive this fund. Modalities of this are all chalked out. We are looking at the practice that is there in other states. We will replicate positive practices. But I hope that the press fraternity is jubilant for this because this is a long demand that you have put before governments in the past. It is only now that we are finally in agreement and we have received cabinet approval to go ahead with this particular scheme. We must understand one thing. This has been a long requested facility by the press fraternity. There are already components of the journalist welfare scheme which are like the previous year's journalist welfare scheme. For example, before this, we had a journalist welfare scheme of just 1 lakh for the loss of a life of a journalist. There are certain rules that also need to be conformed to when you want to avail this facility. So what we're saying here is that 1 lakh in this generation is inadequate. We have upscaled it to 5 lakhs. Now,
In terms of medical treatment, journalists facing acute um, health problems were given an opportunity of availing only 50,000 rupees in the previous scheme. So now we have upscaled this to 3 lakhs. Like that, we have also got other components of the scheme. We will disclose this to you as and when the committee sits for the first time, because it is now entrusted to the committee to decide on the modalities of the operation of the journalist welfare scheme. Ka Dr. Mehtab Chandi A. Sangma ka kertong no keseng National People's Party kala job iki election shteng samoy na ka Gambegre Assembly Constituency da ka batam saw hajar sans pa kandai pusaw vote bad ha ka singibalang jagatayopat kala bam semai kum ke MLA jong geng dor bartawan ke jela ha ka jingalang ke belalong ha ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat ka badon ha kandai lat ha kanong ba Shillong. Ka Dr. Mehtab Chandi A. Sangma kabali ajung job ek election shteng samoy ha Gambegre Assembly Constituency. Kalabam semai bad ulampang ke yang dorbar tawan ke jelau Thomas A. Sangma ulapan bam semai ka ha ka ar punyo trek unai wiang ar hajar ar pusau. Ha ka jing dan lang menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma bad kiwe-kiwe ki MLA. Ha ba kerani kila patai kubor ke Dr. Mehtab Chandi Sangma kelaong bah ki kendet benai keladon ha ke constituency bad kathan ke dei ke berang sadien ha bunujor bad giwei pat gi benta ke luom garo. Pada si kidan Shibun kidau ya kania ndrai kijing dan kam bekong sane ki habahab ban le ai kum kijaka sumar ki surok bag boarding elektrik namar kidan don Shibun kisnong ki bampat don wat ka boarding kidan bun ki school ki belajat bagi dan bun kisnong ki bampat yo surok bakal ong bag sengo begini ki kam ki ban pun mentoy bhai ki pat ba habayo bane keren badu Konrad Kongkal Sangma ulong bawat ki NPP mentak ladon laipu arngut ki MLA ki yang dorbar ka bahandru pongut ki dikhot ndrai nagaliang U National President ke NPP. Uniai beteng bani trailang bagi wei pat kisang san pertai ki badan ha ka Meghalaya Democratic Alliance. Habakran hadian beladap ban bam semai ke Dr. Mehtab Chandi Sangma. U Konrad Kongkal Sangma pat ulong mabarok ki MLA ke NPP. Bat ki wei ki MLA ning ki kenhon be trailang ki sngo komen ya ke result jong ki election sedang samoi ha Gambegre constituency. Bat kam syamladan kan no kuno gujing penbor ban penkiau ne ban penkelai ke kenhon menteri sorkar. Konrad Kongkal Sangma ulong banadu ke singi menengkong belathau ke sorkar MDA 2 aga senam arhajar pulai ke MDA ke lepen pau ke kubor ke basai bagi sorkar jelakan beteng batkan yene haduk bandekot ke samoi terikam. Earlier that this constituency may be one of the more tougher constituencies for us, especially in the Garo Hills region, because in the last 4 elections we have never won this constituency, and we have always been in number 3 position. So it was a very tough election, and but I'm thankful to everybody for having worked for us to win this by-election, and we got support from all quarters. Number 2, regarding the issue of the numbers, yes, we are very happy that the National People's Party today has 32 MLAs, and as mentioned correctly that it is only after APHLC that this number by a political party has come. So we're very thankful, and we would like to thank God, and we would like to thank the people for this confidence that they've shown on us. Number 3, we have been very clear from day one that as a party, as a coalition, and as Chief Minister, we are here to send a positive message to the people of the state. Yes, politics is complicated. It is very dynamic, and there are many factors and a lot of pressure that comes on us. But in the long run, I think the message of stability, the message of trust, and the message of confidence is important in politics also. And therefore, in spite of the fact that we have numbers, we are sticking with our partners. We have shown our confidence in them. They have shown their confidence in us. And we would like to see that we work in the long run for the stability of the state and overall economic growth of the state.
and therefore there's no question of any realignment or anything like that. Yes, there could be challenges within the coalition. There could be differences among political parties. We may not agree on everything that we would like to do, but that's the nature of coalition and that's the nature of politics. A moment of great joy and happiness for me to have the fourth lady legislator in our assembly. It is it's a proud moment for the people of Meghalaya and even for the Meghalaya Legislative Assembly also. So it was a great pleasure administering oath of reformation, the oath of office to the newly elected lady member of the assembly. This is a democratic. We are in a democratic setup. Everybody has a right to give it. I have given my, in my own opinion, I have given my decision. That decision still stands, but everybody is welcome to appeal that decision. So, in a democracy, everything goes. Kakun nyotrap National Awakening Movement Knam. Hakasingi ba arjang katayo keladawa naka Khasi Hills Autonomous District Council banlek de gebeteng persya gijat benreu garo ki batrekam kumkirang ba snong hapo upod usam ka hima meliam. Bada kejingdan keti ban DBAN ya ki jaka kiputa haka district Riboy. Kidikot ka Knam hapo kejingilam working president uba Thomas Pasa kila ada kejing tho yau deputy chief executive member ka KHADC uba pensngan NCM. Bagi beliau kepada Garo kelat rekam kumkirang Bashnong, Hakishnong kum kamai khuli, pilang katae yong khuli, Moyong, Gambal Bari, Jermang Jolsiem, Rangsakona, Chibra, Nongspung E, Bat Nongspung C. Kabapan Kenya ka Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and Rang Bashnong of Millennium CM-ship Act Arhajar Nyo. Kumta keladawa badi benda AA Mardor kat kumkaan persyaik ni Gibreo kerang bagaan kan lek ya kebadan kam. Ulaong bakat kum ka kendon an la kerancai ba orang ba asnong ude ukle jeng kisnong ke bahap opok gajing penyat upod usam ke hima meliam ke badai ni gejat benreu Khasi bat belatung kat kum ki kendon jeng nekaan ka kenam kalapan pau bakal yo jeng tip dikirang ba asnong bean kila de ki jaka Gibreo ki bamdai ki Khasi bat kani kalong gajing pen Kenya ka kendon lai iwei jangkan Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kat kendai sepatnya puwe terikam jong kini ki jai benreu garo kum kirang ba shnong hapo upot usam jong hima meliam hapo upot usam jong ka KHADC nagleng jong ni ngila ai ka jing tho rengkat ki sakhi sataru haketika kisnong ki bahap apo right maruat hangte apo riboy ki bon bagi kisnong ripi ong nor mai khuli ka pilang kata e ka yong khuli ka Moyong Kambal Bari kata pada ki Jermang Jolsiem ki Rangsakona ki Chibra ki Nongspung E ki Nongspung C ni borok ki rang ba shnong ki dei di ki benreu garo tik kani kalong bai im pet la pen ken ya ka appointment and succession of CM deputy CM elector of rangba shnong of Millennium CM-ship Act Arhajar Nyo katkum kani ka Arhajar Nyo la hak section ka baar subsection O la tho sai kedar tang u Khasi ula benong rang basna kani dikaan om don chu bala wan perkelai kani de kajing bat rang basnong kajing soi rang basnong jo kini Gibreo kila don deki seal kila don deki letterhead bagi peronkam bagi kam yo de deki kum kirang basnong ban ngila da pentip ru sibab PNCM bal lemba kajing kamrang ba shnong jongkine ka donru kajingya di jaka sekibam de ki Khasi ka belong kajing pun khen padai ka Land Transfer Act 1971 yekini buruk ki arbenta ki belong ki mat ki bakongsan khamtam namar ba ki de ki shnong haki khaput ki jongi nilai jing mod ibab men sem in le ai mardore kane ban sim da ka legal action yekini ki Gibreo ki bakam yel de kum kita kirang ba shnong katkum kajing ai bor jongka an jong hima meliam jong u Arhajar Nyo de nakaliang jongi hadin ka jekan wi ba PNCM mi so thu ba ki don ki shnong sathe bom don su kita kinong su Khasi ka an ka khlem tho
baladam don nong song khasi unlong no uai pada ka khamtom na ka an gong bai urang ba shrong udai bandai bai ukhasi tena kaleng jongi ai jumut balada don su tau nong song khasi hakini ki sinong dai ban appoint no menteri nak hima bo non function kung tau orang ba shrong kabar pada gilajing mudru banlum census ya kajing jadi ti jaka hakini ki sinong hakini ki san senang di beladam bangin lam manu bade shanu la de kena bagi yok ban bat di kini ki bre ki ban kan bade ya kalan ton salak ka kres nya kuai kapalai pada gilajing mud ba nakaliang ka hima melim kadiban pha da kajing tho sha u deputy commissioner jogri bhai ban pentip show deputy commissioner ba kirang ba sinong ki ba ka hima melim kala itho katkum ka at arjan yo kidei nakani ka sinong udai une nakani ka sinong udai une bat kino ki breu ki ba soy ki kot kisla ki ba dei bat ki kot khando kham tam ya udisi ri bhai dei ban entertain ni ku ya kum kini ki jaj breu namar kadon ka jing yalam bakala pa de de nakaliang jong i EM in charge ilaka ilong ba insapan ya ka jing dia anak hima melim hat wa kerteng jong isrong ka kerteng jong rang ba isrong data par ki records jong jing dia jaka hakini ki sans nang bibaladar ban yap kemilin ti ban nakaliang jong iri proste kata badon kaman le kerki kali saba ki kendau siap jong nang nang tu sekui pada kisik bono lan sara ko ong ba ukhasi umla bandi subom di khasi bom dei khasi umla bandi subom dei khasi mo tang khasi bla bandi te ujai bandi oi uta ki habewa andai lada phide so garu so nepali ne so bengali ru kala dei lupa ka violation ne kala sara te ka kani ka kensai te ai kani ka report kan wan ba ngathrain ra eti kani ka report ini kan salam bagi don ki jingya de thiet ki jing penken ya ki la jawad la hasor hanya sulong dang don ki penken ibaran dan kira ba sulong kasi ya ki sulong ni sakaput bagi rang ba sulong illegal ki bam dei kasi kanu ya kajing ma kan ya ki bodo up ki tu ki jaka Kakhanam kaladawaru na ka KHEDC bankang kardaplut ya borok gidukan bean gibapli harut kesurok atem yo maulong kamtam hawa buntili gidukan gibalaple bat penya di gibreo gibamde ki khasi bat gibamdan ni ki trading license na ka KHEDC uloong ba kani kade gijimpen Kenya ka Trading by Non-Tribals Regulation Act ka kandai spa san pusau bat kumta kaladawa badai bankang no mardor kini gidukan gibala penya di gibreo gibamde ki khasi ai ka ka representation ka dorkas sa UEM in charge trade hakani ka dorkas ni ngala kro sa kedar ba nadu bal apli ke thik surok ante them yu mulang ilawan survey ngilap ba ki babon ba ki dukan ki function ang to ki dukan ki bamde jogi khasi bat kim don ni ka trade license tu dan kalian ka jongi ngila insist ngila kerpat ngila banjur ya UEM in charge trade ban lek khang mardo di dukan ang to mar hang ketua silintar ketua surok tham mulang kibun ba ki trade business kiba daya nadu ki por miswah adu mentah tinggal kani kalau persya ya ka trading by non-tribal kena spa san pusau kat kam ka jing ai bon ka ai ka district council kade ban lek khang ya kini dukan om dei ban sya ya ki ba kin play klaim kono ka license ka ban don kam ban yo ni na pok ke CDC tingyap khmilin ti na kalian ka trade department ru kai ba ka sinjam ba kan sim halor kani ka jing ai jing tho jong like no European board ka district council kala bentuk kelar habor ki area kata ka di ka bentak ka basyai ngimla benong ba ka di municipal dem don kam trade license kam don kum kata ka kam don kata ka municipal ka don la ka jong ka bentah district council ka autonomous body power yang diskon kadon la ka jong benda ta kadau kini ki hak baik bandon ya ka trade license la piong kita ki don pak municipal kini surat marpsya district council ru kadon ya ka ki dan de ya ka kini municipal tingin ru pi ta kadau na kalian ngajongi ngikwa baka district council kan penklaim ba ya kini ka trading by non tribal ka kandai spa sam pusau ka bersau si kan ong ki labi pai mar pursya district council dukan di dekhar sudah hak kenrok pala juga district council ban ngi ong bangin ya dai khi pateng ka jongi awa so khala ri kata pi hakkan ro mar siang kini ki dukan saudong baro
babon kidai ki dukan juga dah sudah. Ukhasi ulah lah menteri ki kami babon. Lala. Hendrai takadau ngi sosi manong. Bakat an trading by non-tribal regulation karena ispa san pusau hadu kane klimat kadit council ka penon kam ya ka tangban kamai pisah om dai ban yada ya ka khai ka pateng tu kasi kani kadi juga ka benta juga EM3 department ban ngi ban juri ki bakin at least kin sim khya ya kani handai kam dan jingmut ban ya bat ya kani ki EM3 nada ka kam pada kam dan kan ingin aku nanti ka benta kadi juga dus council ngi imlam nek ka bor paling dalit mangim das tem motor ka ing banjang ya tip ban ikhang itu dukan tika discouncil ka dan ka legal power ban lek ne kam ai kan ya legally na ba discouncil na ka mentaka jing bhaju bon balan Usembut Menteri Rangba Kejela ubak senyawa Walangdhar ubak kemiru ya ketrat penroy sor Kejela. Ha kesimba arjung ketayo ula kentui kinong demadan ba kemdai setia ban khuslai. Bat ula pentikna ba kesor Kejela Kanada ya ka bha kamiat jong kinong demadan. Habai keren beginong patai kubor Usembut Menteri Rangba Kejela ubak senyawa Walangdhar ula kentui kinong demadan ba kemdai ban khuslai. Namar kidehi ki brio jongki bat onse keren bat persyang banyada ya ka bha kamiat jong kinong demadan. Usembut Menteri Rangba ulong ba kesorkar keladap itu ikijaka ban penkenria ikinong demadan bat kani kakam garang ya cakamat menta. Ba kajing penkenria iki kan ya dakapali. Ulong ru baya menta kinong demadan kin syong bande ikijaka kibaki donhi bat andala da penbel dong syedong. Ba kinong demadan kin sasyem ya karai. Habakli lano unlum ya kajingalang juga town vending committee. Uba senyawa Walangdhar ulong ba ansi epet namar menta ka ayom lek kemen kelawan kumta kin om lek kerki ai. Yeah, it's correct. Yes, we will do in face manner nicely. When do we expect the joint meeting between the government and the committee Let of us the see now to the festive season has come, the Christmas, all these other so many holidays. We will see nicely though. Why we should rush? We should not be in a hurry. So the relocation of the hawkers as of now stands postponed? Or? As of now, not postponed, but they'll be there as it is. And when everything is finalized together with the hawker, we'll take a call. Means this year unlikely. I cannot say you this year or next year. Let's see. But the hawkers are demanding for fresh election of the town vending committee. With them only they want to hold So the that we will see. discussions. That we will see. We'll work accordingly. We will see. Ma pidan liu bangkar pat lagi ni ki hapas namar balong mentaki syong be hapo surat Kalau kum ni, hawker jongi gede gibu jonga copi beli berkenteh bat sentak ni. Kam tam kali ngakum orban misal ngakar pari bakim day ban tension palat bakim day ban kerke pal win ya perkhalang kata ada nagi berujung itu fi rin berceno yaki they are our own boys and girls our own gents and women ladies and gentlemen mendai kata ngini song lang da kabasong tulang baro mendai begini tension kita baro ngini ya song ni perkhalang bat ke tourism department bat ke urban department bat ki association jong ke hawker nicely and then we take a call. Naman kung makalong mentag ni ki hawkers ki dan protes ki syong bro simya dan ti ban priang itu ki mar kam ki. Ti ka sarkar kan le kum no kan sim kum Don't worry, ni. we will examine the matter nicely and properly. Naman i ka jingduan chung ki hawkers kam tam apo kan na du mat kan na du kendai la. Ti kum no ka sarkar pat kan address. Namar ya kata ngisim kya kum kesorkaro, namar kum mau mapi dang mi isinang bon kakar. Ngisim kya kini kat bingi lak ni perkat pada kata kerukom kebania. Shift sekecik apa biang kita kamisong pulang berki hawkar syurui berki tourism department berki urban department teman tak exercise ni ada anda ada ka full exercise ini song lang syurui dengan join meeting ini take a good decision tak kamisong lang berofek. ma pila ben sujar keteng ki jaka ki ba nama nang minta isi tangan don hajing apa itu 4 lah lagi ni cakap. Ma ni maka enrollment jong kini ki hawkers identify hawkers kedan kang pa arspa kat bagi hawkers pat kedan ki hajar mu kan. So ya ketum lake urban department can work accordingly. All my hawker, all of them are wise people. I don't think so they will be against the government. I will work in such a manner. All of them are my people. We will work accordingly and nicely. We will coordinate together and collectively responsibility. No deadline. We are trying at least if this little bit faster be better for the state as a whole. Will you call the hawkers for meeting? Obviously, they will call them. Before I take any call, I will take everybody on board together nicely.
Actually, we should identify more 3, 4, 5 because there are many hawkers. So we are unable to tell you how many places exactly, and the identification process is still on as of now. Kat banang mi gisngi kelanang jan ban penkreat na kebentak election MDC. Bad hagis ni thok diang jang katayo kinong yalam, kibana kiwai pat kiseng san partai rengkat de kispangut kinong kershan, na keseng NPP ke VPP, bad na keseng UDP. Kilalet ban penyesok no ilade bak keseng Kongres, ha kejingelang kebelalong ha Kongres Bahawan, ha kenong ba Shillong. Meghalaya Pradesh Congress Committee hak akun naikrik naigeng arajar akusau kala pediang yasan sepangut kinong yalam kinong train keseng san partai paper kentuk nak NPP dan VPP bat UDP. Ha kejingan lang UMLA uba Ronnie Vilendo Vice President atau MDC uba pencingan NCM. Kadibora Marak Working President ha ka Congress Bahawan Shillong rengkat kinong kitkam bat kiwe-kiwe. Agni kasi kinong yalam ke belawan bat penyesok ke Kongres kita uba Alan Victor Lengdo nanong temai ulong nong yalam ke TMC temai uba LSA Malnyang na soyong uba Wan Suk Lengdo na jirang bat uba Kiu Shaprang Jir Blue Khabar na mau Pat Raishan rengkat bagi kinong kershan jongki abakran ni kani kasi ulong yalam berem ke TMC uba Alan Victor Lengdo udah pernah pada kejinguan penyesok jong ke Kongres na keliap lamano ya ke TMC hanong temai. Abakran ni kenegasngi na kaliang uba Ronnie Vilendo ulapan pa gejing kermen bagi dikot kibuan pai kin dan gejing i jengai ke basai bagi gejing mut jing perkat ban penklan nya keseng. Uba pencingan NCM ulapan jor gejing dan kam jaka Kongres ban kebentar ke bakongsan ha kebentau ke kenhuan ke baklan joginong elam ke bedang samla bat kebelah syampang ban peniat yaki kampen roy jong ke jela Meghalaya. Tinggi peliang yang pi dah kaman sim ke Sokeman, dah kaman sim ke Slomo, dah kaman sim ke Giniwan Ra, kata kesensyar kadar, ke Kuit kesensyar kadar, jadi meski mentah paiba, kamtam utuk usuk, bat mentah kalawai cuki kul sama juli. Sokeman papiwan kumne, bat ngalayo jintip, bat napodong temai piwan kumbasis pangut, dan rai ladon kumpapalat hajar. Iba layarung Kongres dengan try ngisi perbaik ke Wegesni ila paseo ba Antonio ba ngisi perbaik apa nong tumai constituency ba pediang buruk kita na po soyong ro maso ledon ko ba sampau sis pangon na po jirang ro kugjo dengan so bidang bon kiban sayarung mo so kemen marpi ke jingnong jingman jo kasensyar kada munda ba nadong sedong dadon jingman Piong naduk riti sengsyar constitution, naduk piong ke hok long beriu man beriu, ke hok syagri play like doi, dan cuman. So kemen papiwan syagri ke parti, nama ba kedeta ke parti, ke ba idon mar persya ke ideologi ke policy, kata ke sing BJP ke pokok sengsyar, dan ke ba peniaper, kejingnya per Jepun Rio, kejingnya per Syakri Play, kejingnya per Ketian Ketelit, kejingnya tiga dustur. Di Sokemen, nomor ngalim terus nomor way. Semua sengaja berkan. Don't have an issue. MDC utang way, MLA utang way. Di bawah sengaja sawan, dekat ni pinayawan, inayo pensim, pagnet. Hakini kipi sni kipna manwan kiloan election so your board show kino bi kpan sen congress yang scam kipan net scam agani ka sen mar net yang di jetun reurit pa jetun reurulung jetun reurang dunal apa apa kipenta itang ka sen bodo jikan jadi dai tang lama ki an wala ibnu jinda ki an ki ba ki non sen jong ka sen congress kila Mentaban penek pansa ya keriti ke Gusto Juni. Ban penek pansa ya ke jingong trai pindo ke syap. Ban penek pansa ya ke singsar kita. Lada dalam tangi ai. Tidak. Ini lah dulu. Ini rawat ini rasum sum. Baru ke jingeda niyo ki ai. So komen bo kiwan kumne. Ban na trai kane kasa ke kubur. Daki lakmur kibriyo. Bilang dan kedang noh mesim je sing kongres. Daki lakmur. Lapet. Lain somor panelai, pikan ni pilaiwan, nanti mau pilai rekat waktu pilai gol dan melibu. Hei, tidak somor dekata, pilai sibuk, ini teresito, pengklaim, nama laga ni pengklaimnya kini keseng, kenapa? Ni pengklaimnya lagi, ni pengklaimnya jengsingan, ya kilawai kapateng cuma.
Ki samla pule rengkat bagi nahikai jong skol ba Northeastern Hill University, hakala asing uble jong tayo, kila penpau hakmat jong inquiry committee ka Sarkar Pedeng. Ba kim ko asyo ba Professor PS Shukla undang wan pai kom u Vice Chancellor jong kene skol ba. Ki samla pule hapo akalama jong nehusu bat ka KSU Nehu Unit. Bagi nahikai hapo akalama jong Northeastern Hill University Teachers Association rengkat bagi bai pat kiken hon. Kila IT ki kot kisla ha ke inquiry committee ha ka bakla kedau syai lor ka jing bam nang menteri kam bagi jing dak bam hok ke bor penyihat ke skol ba hapo ka jing lam u Professor PS Shukla. Bat kila keren syai ru bakin omla ban pediang ba u Professor Shukla onwan pai biang ko Vice Chancellor jong ke skol ba. U Presiden kane husu usandi soton ulong bagi la peni ki saki halor ka jing penyihat bakla jong Vice Chancellor hagi laisnam bat IT gidor khas ki banaduk senam arhajar arpuar bat gila kranchai bakin om syasho yo Professor Shukla bo nuan pash kini ke skol ba compare ke ai gami na ke jinglap jong ke inquiry committee u president kanehuta u Professor Lakon kema ulong bakila batai ke committee ya baro ki jingle abakla jong Vice Chancellor naduk ke jing thungkam ka basya aliang sya ke jing penduk ke hok ban kiau kerdan. Tena kalian kejungi hi nabuk sini kong mengira thok tek dorkas ki bapher nila ashki berkunjung kidang jing dawa bangila dawa nado arja apaan kalian isu ni unit berkunjung kalian kan isu nilapat skoro kejungi kini ki samna puli berkunjung ke baru lale dan bor kini kinam cing staff ka ula shutha tong kita ki advertisement ki bapher re amshim ladan kunu ka recruitment drive ban pelong lam ta kini teaching staff berkunjung habi de kini ki department ki bapher hakba nila thok shti nakalian gajuni ban recruit ya kita ki guest lecturer dari haduk mentaru dan ki department ba amshim la ai kata approval ban recruit kita guest lecturer dia kunjung ni lapan sko habi di surok singkian de i dengan lechi ha hotar jong visi ni iba dan mo jing ha jing miat kata surok kunjung kan administrative block handai de ngile hostel de ngile department ba fair pat ni iba kat nu kejing kundum kendram kat nu kejing sli ba thai kata surok ke hapok kan university buat kunjuru bide ba kawi ka atli ke hostel ki barem ke ba lapan sekau nak kalian kejingi ba la saus kan kenti am shim ladan kan nu kejing maramat handai nak kalian visi ula batai batu ko la sanction pisah handai hadu mentaru khampat chna e gitar ngila batai buat kunjuru ki bai fairu hakaba ni university lihat don bor ka bu artli ka kali u ban penangkam banyak sum sine ndi habidi ka ambulance hadu live line sau nai kenting habdan kata jingi ki ban pan koi ka ambulance kata ni kata koi ambulance ka hapet ka hap chakri hadu san hajar kena te na kalian ga jingi la ai kata jing dawa ba pher ba kumjuru la karpat ban amba university hi daleleru nyam shim la pediang wala kalawan ni ka komiti ban sengaw ni dai da kanunu ka outcome dai na kani ka komiti ru dan kalian ngajungi dalile ru ngem pediang shu university ban yo kejat hakani ka jalan ani kani university ka jungi we are all demanding his removal. I think we have highlighted and I think the committee has been made exceptionally clear that irrespective of the outcome of the inquiry, his returning here is untenable, is unacceptable to us, not only because of the fact that, Nihuta, Nihunsa, or Nihusu have declared him persona non grata, even the Molai Town Dorba, which is a traditional body under the Sikh Shirif, have also declared him a persona non grata, which means he can't step foot in the Greater Mola area. So these also we have impressed upon the team, which means overall when we look at, I think we are satisfied that we could put across whatever we wanted to say, which highlights his complete incompetence, the lack of interest in the affairs of Nehu, and how he has taken our university to a drain, or rather to a deep gorge, from where coming out will be very, very difficult. Maybe it may take another 10 years or so. But then I think now it is left to the inquiry committee how they are going to prepare the report. But we had made it categorically clear that come what may, his returning is untenable to Nehu fraternity and the state of Meghalaya as a whole. The committee have listened to us. It will be substantiated by the documents which university will provide, and they will write a recommendation based on whatever they have seen, what they have read, what they have heard. And I think they will, whatever they make, it will go to the ministry, then probably it will go to the president, and finally a call will be made. But important thing for us is that we have said everything that shows that this person doesn't belong here.
He has no attachment to Nehu, no attachment to Meghalaya, no attachment to the northeastern region, and hence he cannot be here come what may. Kementeri Kesorkar Jelak berdiri kenong aiktian Kesorkar MDA Dr. Amperin Lengdo haga arpun reu tarik unai wiang arhajar arpusau. Ila penpau ba Kesorkar Pedang gede bini mirjing mud bat ban chim gijing ajing mud jong Kesorkar Jela lor gijing temu bentung Vice Chancellor haga Sekolah ba Northeastern Hill University. Bala rekentu be Kesorkar Jela hakikam jet Vice Chancellor onyok dikibri ke babiang namar ke Jela Meghalaya kalong ke bapher bat ke bakerpang neki wei pat ke Jela. Kenang bakum kene kejingi kenat kejingi perjingmut kin mi isyo hagane ke skul ba. I Dr. Amperin Lengdo ila ong baka Sorkar Pedang gede benchim kia kejinglong jingman ba kejingi ki kebrang yat haduk mentah haga skul ba nehu. Bad ila kentu yak inquiry committee kebelatung da katanat puli putih jong ke Sorkar Pedang ban ai jingmut ki baklan kaba kalasyem na kisamla puli kinong hikai ba kinong trei jong ke nehu. I Dr. Amperin Lengdo ikermen scam baka Sorkar Pedang kan la ban penbet no ya kene kamat. But idap ru da kejing sultanat bau menteri ramba ke Jela, menteri ketanat puli putih kele sim kia kene kekam. Bad kila penbor ke Sorkar Pedang menle haga ban penbet no kam kloy kene kekam. Ila penpau ru bagadan ya kejinget ke baskam ba ya kene kejing ans penbet kenang bagi kena puli kene pai biang chala ki jong ki kelas. It is important for the central government to always have close consultations with state government on matters of appointment of especially the VC. Because if you consult with the state government and take the suggestions also of the state government, then you avoid a friction of this nature and you're able to have the correct academic ambience in the entire university. I appeal to all concerned, especially the visiting team that has come with authority from the Ministry of Human Resource Development, to go back and come up with a final decision to include, number one, the state in matters of selection of VC, and number two, to also ensure that whichever selected candidate is announced is suitable to come to a place like the state of Meghalaya, which is very different and unique from other states. I hope that this problem will be sorted out, and I think almost close to 1.5 months, almost 2 months of this disruption of academics, I hope that we will correct it, and I hope that this will never reoccur also. Important for Government of India to take this message, that the people of the state of Meghalaya are unique in many ways, particularly the student community. I feel bad, and I was updating myself and was in touch with the Negrams every time a student was taken to their facility for a treatment. And I have, in 2 or 3 occasions already, requested Negrams to give them the best medical treatment. I hope 2 students that I know of have recovered, and I wish never to see this happen again in the premises of the Northeastern Hill University. Nang yesa abat ngini kementak kiwai pat ki kubor yang sawan pai hadin kini kijing permana. So my
Na opisi an dengan janmiat ngena pai biang syaki benta jongko kubor. Hadian kejengklat no jongki arungut kisamla haki Rehabilitation Center ha Guwahati. Kalimi kejeng kenok persya unong peniad bat kejeng yap kadairu namar kejeng syak penstamben. Bala kenok persya ru ya keseng New Trap Youth Council kabalapha kisamla hakini ki Rehabilitation Center. Hagalak singi ubleh jeng katayo unong peniad jeng kini ki center uba arup pasa bat keseng HYC kilami syakmat ban pensyai halor kini kejeng kenok. Hadin kejengklat no ki arngut ki kena khasi haki arteli ki Rehabilitation Center ki badan haga jela asam bala peniat do arup pasa bat ka jingmi syakmat ki katuan ki samla ban keno halor kejeng syak penstom jeki hunong peniat jeki ni ki jaka sumar kabawan ra aru kejeng syak keno ki social media persya ki HYC kaseng ka balai rap ki samla ban pa sumar haki ni ki Rehabilitation Center. Hak arpsan trik unai wiang arhajar arpusa unong yalam ke HYC ula pensyai re kabaong bagi jing syak keno kaseng gadai na kejeng nong mau jentot i katukan engot ke bakamai spa no drugs. Habakran ni kelat patai kubor uba roi kupar senrem ulong bakaseng kala sedang ya kejeng hendra drugs mentalah hendriau ni henyo benai. Barhaba kala yok ban kami ginong di drugs kaju selok bat ki rengkat bagi bahayang bakin imno da kejeng im batamai. Kum kesenjam banyarap iki samla kaseng gayarap iki da kabelet bo iki syaki Rehabilitation Center ki Badan Asam. Da kajing menjurlang na ubadi drugs bat ki bahayang jong u. Halor kejeng keno baki HYC ke syulet bo klem datip ya kejeng long jengman ka Rehab Center. Uba roi kupar senrem ulong bakaseng haswa ban pa ikini ginong di drugs bakin yo ya kejing selok bak kejing sumar. Inong elam kaseng kila let ru bat jurep bat yo ru banekran bat ki basya sumar hangane kejaka bat syam bak biang lut nadong syadong kumta na kaliang kaseng kesngobha ban pa sumar ki hakum gini kejaka. Halor kejeng keno yo opisa kaseng la dagilet bo ginong di drugs cakine ki Rehab Center. Bala penyat dau arup pasa. Uba roi kupar senrem ula pensyai bana kishi spa hanru pungut tam bagaseng kalapha kidon ki bawan naglong yang keduna kayo kakot. Bat ki bamla wat bansio wat tang tengkaru ya kejeng sumar. Ndai da kejeng kerpat ki bahayang kaseng ha kejeng sosen ai kale kren ginong penyat ka Rehab Center bat ki pliang bat sumar ki. Nagaleng kaseng ka julum ya imarba mardi kibla ai sungubha di wei pat gibrio bali ben ai shikani ka jaka sumar ka bagi kun samla ka jela kidon manfa sumar kenang bakan long kejeng yarap kata kejaka. Uba roi kupar sendram mula ongru bagi ni kejeng keno persya ai kaseng kami namar kejeng kurup drugs kaseng kawan ra kejeng do nong iki babon ki bakamai spa na ginong di drugs. Bagi ni kejeng jan keleng kaseng hi ka kren da ka basyai bakan dang beteng bane kun persya yau drugs. Kebening kong ia ngi kwa ban pensyai halor kajing syak keno kajongi bat kajing penmi khubor kabala keno hakwe naki ka kebangi ngila yoi kedai hakwe naki khubor ki belami kani kajala kajongi ka boong ba kaseng HYC kalet ban bat ya kinong di drugs ha keleng jong kasor shalom kumjuru hakiwe ki jaka bat ondang iladap ban bat ya kita da kabor ngile ira ya ki syakija kasumar ki badan hang tiapo Rehab Center lani ki badan hang tiapo Asam. Kani ka jeng keno jongki beriu langba ka jeng mi jong ni khubor kalong ka aka ka bangim la ban pediang kumban chupen kan mau yapi kaseng nadu ubenai jemang jong mentau snem hadin mengilas dang ya kani ka jeng kun ka jongi persya drugs ha ka jeng ya lenti ka jongi ha kani kan riu ban nyotli ki benai abangi kendu ya kini ki kun samla ki baya ki belak kerni hol drugs lani ki riurang ba ki belak kerni hol drugs ka beningkong ka bangi kum kaseng ngale kalong ni khot ya ki ban kren ban ai ga jing sneng ki ada ki ktien ga thli ga jongi ban kumjuru ban khot ban wer ki ban kentu ki baki dei ban le chagi jaka suma mdei tangkata ni pan ru ki phone number jong ki bahayang asem ki jongki ki khme ki pa ki jongki bat ni phawan ki bahayang asem ki jongki bani kendu ki noilam jong aseng bat ondang ila kendu ya kita ki bahayang asem lani ki khme ki pa lamba ga jing kren ya sotho jingmut bat ki ni saya penbet pat bat kini ginong penyat kini ki Rehab Center ban pha ya kita ki khun ki lani kita ki bahai ngasem ki jongki syakita ki jaka suma mdei tangkata nagini ki sispa andru pongot tam ki bakaseng kalapha mdei ki kita ki bru ki mdei tang ki bakaseng kalam ki kini bon na kiru kini ki bahai ngasem jong kini ki khna jong kini ki rangba ki ba phone hi se ki noyalam jong seng ban pani ka jingeram ban ong bangim tip ya kalenti sai bangil tha sumari kini ki khun so ba ai ka jingerap ngi te onda ki lawan ban ya kendo ngi sapen i ya kalenti sai bakin let ban sumar bat kai ka ba nak leng jong seng ni jule ro shwa ban pha sumar
kini ki samla la ni kini ki rangba kini ki jaka sumar ni da pelong ru ni da pen ong ru iki kemi kepala ni ki bahing asam beki ban sign ya ka form la ni kata ka kot shwa bikin le sumar komot ba uwe u brio uba pha sumar lengba ka jingwan lengba ka office yang HYC syang kini ki jaka sumar ude ubrio uba ki bahing asam ki ladap ban so ye ki kot la ne ban so ye ki form to omdon weiru ubangi pha da kabor da kabangi tan na surok ban ong ban let pha be direct sethi support rehab center te kata ka jing keno jong kini ki brio ngimtep manu bakren ho ngio iya ka kot khubor khamtam ya shillong times ka boong ba ki HYC ki lum ki lang ki brio ye kita ki adek napo surok bat ki pha be ki don ru ki bangi chu pha be ye ki da kabor la ni jubor se kita ki rehab center ki badon hang te hapo asam ki bangi le persya kita ki kendon ki ba maki ki ong ndai ka basyahi ki banak leng jong sengi kwa ban ong hang ni ong ba mdon watang uwei ru ubreu uba ka seng lengba ka jingerap jong ka seng ki ba pha sethi lamda dei ba ki me ki kpala ni ki bahing hasam ki jong ki tho la ni ki da soy ka form ban ai boringi ban ong ingi shem yu niu khon jong phi pha se kita ki jaka sumar la ne shem yu niu khon jong phi yalam lem se ki jaka sumar pen kit lem se ki jaka sumar ki don ki por le bagi bahing hasam ki pha wan ni ki noilam jong seng ki khot jong seng siteng miet ban wan shem yu khon jong ki yo bahing hasam jong ki na maula pentut ya ka shong ga sa jong ki hayeng ki don ki bri ki ba pha wan chau ingi na du na po is jan tia siteng miet pra beji knai beji nang le ringi le ya kani bro khat haringkat kajing aibor jak bahing asam ompat judan weiru ubrio ubangi ngile yalam hi syakiti jaka sumar klem datep ki bahing asam banda dei bangile kumtang noi pia kani jingya lenti ka jongi ki don de ki phongut ki kun samla ki rangba na ka jai bandi ka jongi ki bala kerni ho drugs ki bom don shu ya kayeng asam ki bala thia mit hapo mot pran ki bala thia mit hapo yodu hapo polis bazar hapulu haka jingya keren bat ngi ki ong bangi kwa ban syak sumar ndrei la dengi ong ki phone ki bahing asam ki ai ki phone number ndala phone ki bahing asam ki bahing sing ki ong ngi bangim don jing ki klik shu ki bagum kita namar ngim tip shu ya ka ya ka yeng ki jong ki tingim la ban kit klik ta ba ki bahing asam ki mla ban kit klik wala dengi kwa ru ban yarap ki bagum kita ban ai ka jing sumar lan ban pha se ki jaka sumar bun ngi ngim shim ki bagum ta kata ka jing keno jong ki brio lane jong kata khubor ka ba penmi ka ba ong ba seng ka le da ka bor ban pha ya klem ga jing tip jong mi kepala ni bahing asam kalong ka ka bom shisha ka ba ki shuthau ki shulam ler tang ban pentho bria ya ka kerteng jong seng bat khamtam ya ki noilam bat ki khot jong seng ki badu thia du dam ki bami syasurok na du dang step pernat hadu ndamit ban ya kun ya kani ga jing ka bangin mo jai ban ya kendu ka bede bu drugs Uba arup pasa utrai jangki artli ki rehabilitation center Assam kata ka Better Living Wellness Foundation ha Manggaldai bat ka Alive Again Foundation ha Chandrapur ha Jela Assam. Aba kran shiklat patai kubor ha arp santrik unai wiang arajar apusau. Ula pensyai lor kejingklat ki arngut ki kena kasi ke belah Pak Sumar ha kini ki rehabilitation center. Laban kedau hang ni bagi arngut ki kena kasi ki lalet ban Pak Sumar ki artli ki rehabilitation center bila penyat do arup pasa bar kila klak no akakat kendai trek bar arpo trek unai wiang bar gejing ni syakamat ki katokan ki samla ban keno halo gejing sya asyo akino penyat hakini ki jaka sumar ki beran Assam kalami ki kubor halor gejing klat ki arngut kini ki samla uba pasa ule tho bahaka kat kendai trek unai wiang arajar arpusau u meban sendor ula kiapang nor ukopor arbaje. Hadirin kalian nak kalian kinong pet le lam nak hospital badai kapor lai baje bagi doktor kila pentip dan syuk na kajing yo ya kajing stom kabala sange bantre kam uklong senam badaka arpo trek unai wiang arajar arpusau ule jing tip ba ladon kajing stom sau regalsan jerwa bad hadirin le lam no yu hospital bani kajing sumar ndai tang hapo 4 minit melapoy hospital ki doktor kelawan ban pentip ba dan syuk bagi doktor kila pentip bola klat na kejing sangat terekam uklong senam berulah kamru bagi bahayang jika niki arut kisamla kim kuahi banle ke postmortem halur kejing keno basya penstom basya syok kisamla ke basa hakini ki rehabilitation center uba pasa ulah kentat jika ni raga boong ba kadur basai kini kena kamdai hakini kejaga sumar ba kadai tang kejing pento abria ya utrai jeng kini kejaga sumar daga baburi kejing kili balada usyo udat hado kat ni kumbala penih gidor balai bahayang ki susngap mat ki umujor AARUM mat balai bahap banwan daga Meghalaya Users Forum man ujor kini jingja
Uba pasa ula keno bagi dikot jong kanika forum kijuan ra kinong di drugs syakit rehab center bagi sedang ban bam commission na kinong pang hagabana kaliang kinong penyat ke rehab center kilakang ban le ya kani. Ula keno ru bagi lepenon kami ki admission form bagi ID bayo na kini ki center melalong try uba pasa bat haba ula lap ya kani ula kani no ikini baro. Hendrai nado pula sedang bantrai bagi HYC kila sedang bantot biang bagi kita kebakaran ke tugas ni kidai kibala kelas sudah lengba kene kejo ke rehab center. Nalor kene layo aru bani keren ki katokan ngot ki samla kibala dak gejing sumar na kini ki rehab center bala long try da uba arup pasa. Ke sisi nang kwa nama bang wan ni jaka ba i untuk news menen bagi kentok maki ba kaca kamta dia andai kai borok kalau melak frame nut mah ngabla sa ante kijung ngelawan sausian jadi kepaja sya kamta te ngam tharai na lagi ngarang wan siwan ha kijung i nama keren pang kabam kedi pang kapisa pilan pit pisai kam so ya ha mak tu borok langsung kena bakoi ngabla sa hibat i ngalai yang tinggi bon free treatment biaya jeng sumat rahmat ladi ngalai panong kata kajing sya syok sya tit te wata hing ro dingi le tam seneng ngin sya bom hi ndre mdi kumi marak siding arding ya pan re mansung tho marka jing em jungi ka baling kar pa no ding kong si le rehab kumbang mentani ba Alex ban regain every habit and behavior te ladang im penmelian po jung rehab gitu ko rules bagi bo tekan mentoy ka sya kata ka syong rehab ko jungi kiong kabam kolong kumta kiong mi bar ka jing mi bar ka deba mulai banai sau banai ka klik ka jungi kampat syai mani diki adik ngiladi you rock sing kamdi ya ni kambam coklat ni perihab di you rock sing dan kam kum kita ki hat treatment mengin syang mengin sung thu pe phang ka jing sat hapo kam de bekile ben yangi ka deba in ai por le dia mengin syang ki kelas kum bai ong ba ki kelas dala dia poin ina syang hapo schedule ki dan ki kena schedule ki dan ki senior ya ki senior la pan mi kenang nomor ban responsibility kenang bikin la ban guide ki junior bilang wana dia kam tam ngi ki adik ka self esteem jing ki la lupa nadut ningkong ngipa ngiyo ke platform ko ya poriha bangin regain bang gitu self esteem jong la dia kani borok kadika apart of therapy dekhan kita bashim kelas kum di bashim biet kumbong iba ajeri menen sim kelas ida la dia katu ilayo experience ni ki wei tuin salapan aingi kata ka jing kai ba limba jong i ti pateng kan katu kadika treatment ko wei ada ngimpen million hapo banginya katu kalenti ti sabar kum nang ngimpen skam ka nangrim jong la dia kata ka jing im jong di ka jing ati khmat makanya ka jing sya kano ko wei ngam song ya hap syu bangam song dera but giong ba ka kum ya ka seng ma choice giong ba kun bo patient ite kum kaseng HYC ru iba siya non bu patient ki one investor support investigation pet ki one service support magir kim ni kibit ban suwan IT be ka jing embryo bam long don mlaban kit kya but iba ares ru imde te ban ong ba ibryo iba bit ban long machu le rumah kena kumbong jeri mjo ipor dei ka bawan mi po center 1% ikena sini khot bet iki jinem khot bele ba mentoy ni kran dupor ile ya input sinsteo asinsteo dei ka bawan po center pat ikena khot bet chopres bakin songkai ya coffee ya ka health ki energy drink ya but ya ka counseling tatat ini ba koi asong ai ngoi hajing sha maki kala di ban le ran ji kan thok untuk ki kum kata ka cingkeno ki keno i arja aku masa agris te masa agris foundation te aku por banglaksa situ te isi buan hi bincang lagi counseling ki te isi counseling te si benai sian into si khodi yang si personal counseling si kili yang ama ba pe mahar isu yang khod hat itu ti fudong hiba ning kelak no mamta lawan sa yang song labun sa memang kelak udah yang mentah pin kelak no yang lemar ba neyeng yang ngaji bu itu bensak lai benai yang perkat bahamuan dari man kepor bisa rehab lai benai pemlak kelak ti yang nani khmat te perkat ai por ya jong yang penbor ya kata dari tapi
habis keran hi hayeng dari bapin mi mentah tang bidang sa tang lai benai tang dari pimlat dan aku jing di mutlak di kat pusna mai te ya keren tengah perkat bang ong kadisai kata por bisim posting yang ong kadisai kata bi ong baksa ba anda sa tang lai benai tang numla syai man kalang pat biang hi ka khali adu kata dah katu ka jing keren jing baksa tang i4 dengan jong sa Andrei long yang aku mengi sting efficient eru kat badan ikan bikin para la jong keren nak jing te im jurong ti jule kita kam mela ong di MUFA dah te kumbu ong tu kena tu ong ba kana kata ka do si yo si sien si yo lim yo ni yo lai sien si yo ka do yo mensni yo du jor te jan min yo ka do taru lai sien si yo ta ka toilet i ero kam long ram ta ka biang ka tu si senam bangasa ta ka toilet i ero ka biang lim ju dan kata ka jing thot te namanta ka health ero bangapang ngai lo jong ru antu mapang stom marsene hai ba im tu te iba la ploy ban ai dawai ti yong de bim smolong tang yalam pi shi doktor ki ru te shi yalam shi doktor ru dang la stom ru ndri kam dan kata ka jing bagi ong itu kina UF mah bagi kena iba kam dan kata ka jing ba ka tong la sang pa di jong susai kisubang bandaya kirilis bakata koi kador kata kador mengenai kubom dehi nak kariha poconga kubom lahi mengan pediang bagin penjubor yang apa nama kadang jonga hana kita kisamut basasyo kini kita armut bana pedeng ki bakhlat na kita kisamut armut kita ki bakhlat na puna pedeng ki kisamut kita ki armut lada de bangale sisa komta ki bahing ke mai kis kala ki bahing ya kin apli bikin ai dikini bikin one link bagi ni ki MUFA Barang kata-kata kasihan kamet. Te anda lala cakap news ngai keren biki bahayeng ki orang baru kei bapikwa kei kajingira bapikwa ong ngile. Pat ngam penaru ni ki bahayeng baki ni ki MUF kila alet tu yang bayap ru. Kila alet man kili man tokit iki kei kebaja. Ki orang ki bahayeng ki orang ngimdan por mentah man keren kita kila subata in small details iki bakalong kita Taimi ini idamut bagi yang berkadega forum, idamut kadega foundation ke jonga, yang ani yang play play semua bahai pun jonga ikiran ini jata kantin, idang ong nang kadega foundation ke jompi, ni mi dan bat pi kalau put everything, ni pun ni ke jing le jompi, ndai utrai pun ajrong labu ke destiny ke jong ukat ni, usimma jing jo. Ndai kana poi manga ngandai kran BB8 yang manen kiwan ki brio jompi ngamong, ki brio jonga ko nei kiwan, mana mu lalit jong ba bateri lamanga. Kisah orang bagi wana tak forum te foundation suku pada kita mengalai usus forum yang kiwan lain buat kisah ram kau ikut thai te hadu ke yang yap kelali bentuk kelar kumne ndai lain kebayang pat kimdan kata begini kisah beli kelapun kuat ya kamet kelalap ya kamet bakam dan ni ndai kini kelali tu kelalu dah itu dijaka kolong kapa saki rilis gitu kisni news kiba fake yang ba ngile kumta kena kalau upun susi jo dengan kalau ba kekerteng nga kala kiu sipor nei mata kala her wat ha posisi nga singi ke jingle ke jongki ka ba are ka foundation nga kila ben ke balai kalau ka bakta jor ba ka dei ke mensim ki kimi ki pa ki balasanya yang nga ki bala poi seti nei mata ki du jing senya lut ha ka jingle ya ka jing release ke press ke jongki ka jingkran ke jongki banyak keren yang katakan itu IP mantangan thok liusu ngan buri liusu mau haba gitu kila keren tu yang kejingan dei ke jonga berki mangsangi dan ka proof ngadon kidor berki jonga nation berki kidei porlok ki jonga kalong kawai pat makir ki swan ra patient kum tu kisdang mam commission ko pisar ki patient kalong ka bom sontonat keren ni ki yang balada mele kumne ki ai ka tingka sipo jar ki ang ai ngi lai hajar ranta tengok orang ramai lek kumne te pat sini ladong yang menyelek kumne te kam sontonat kami kepagi kamai nak jing mesia mensia bang jing suk bom lak bonlong kasapoi ka jing shun ba ka jongi ka de kapor bagi adan bat ngi sipor kiwan kilat asen ta jonga kyo nga ba tomong na mela pelek no de ID card ingin yen lat na tulget bengi tray ka ni kampat me bengi rap kam me ngapelek te ID card kyo ai ki admission form ki jong me san ro lingin bu mengi sometimes kita ki pick up men step men ngimla mengin print out ki hang ki dukan kini kita ingin bu lupa mengitu admission form ki jong me ingin fill up ni ki bahayeng ingin suara sama
Tengok keren thot bah commission nganum ai. Pembagi demand maki. Te kalau nak ba ki misuse ya ka admission form ko jonga. Ki pendap haying we kena kilayalam atau kena ikimi student box ide ba. Sian man ono ba start ishondo de ta admission form. Klara atau kena makapor man step. Kapor jan mit ki phone ngati ba haying ki ong ba ngala pa phone ula poi shuto. Ngong phone yu mai long kan det ngong phone yu pa ba kata kasing dan ke jingwan shau kena amdan pick up mengiru. Amdan ibo phone ngan pa on shau kun kalau mo kedeng det. Ngong phone yu kurteng yu mai to kun pi la patai kurteng dan sisam to kena check register eru ngam mai spangan pe register ma dan jangan banu pi pa mai ngom pila bakla trai ma ke okede usu rehab yang am tadi ka Life Again Foundation yang langsung dori ka form ru hadin anda orang benar yang ma paling baik kita kena kiwan hayang mana ijir kurteng kita kena kila ibu sekolah kecekah Karena day baca itu kena ala sakan dok foundation ko jonga swan ingkong ato. Andre kataro company press and company eng ham kren issue berki. Ngasu pa phone be hini ngasu pa babjai phone gitu simno kita ID jongi kila misuse ko slide jongi simno itu dokumen su jongi. Pimte ka bala sai sing ke ibu kinle. Kawai kalong kemia kala sya touch nong no akador bar snong bela hari hag district ribhoy. Hakala sing ublay jong katayo. Namar gajing sya keno bagala pentot ke syong suk syong san bat keladon ketiru hakaban keni bat register bean yaki klau jong kesnong. Da kajing snow bitar halor ki kam persya snong bag gajing pentot ke suk kasan jong kesnong kathau. Kinong elam ka bela hari hapo karat nong klau hag district riboy kilarai bantat snong no sendone kawai kelong kemi halor kanong rem ba keladon keti ban keni jubor bat register ru kawai ka klau snong hak office u deputy commissioner. Kumbala pentip dengan orang elam senong, bagdor bar senong bela hari, kelasnya mekene gerai, hadian bala syong perkat sani bah, bad rai bantat senong no ekakong Morias Rani, kebetulan ketiban register ke klau senong, hak office deputy commissioner ke district Ribhoy, rengkat bagi sangut kebeladon ketilang, hak ni kakam. Haba keren ni kinong tok kubor uba Peter Stone Sengkli batu secretary senong uba krau perkat Rani. Kila pentip bala syem kena kerai, hadian bala pensyong nong rem bala hadian bala persyang mankot banyakran penbet bagakong Morias Rani. Ndrei bat hadian bala pak jing tok kena kelong keme kam syem la trek banwan mi. Kili itu ru bakani kelong keme om tang baga Julia ki kam ki ba pentut ke syong sok chong san. Kajing don ketiban register bean ya ka klau stong. Ndrai kaju pendek ru ikipat ba ki balik pom dieng na kani ka klau. Badwat ban ujor jahar kinong syong senong syagi bor pulit ke Asam ni gibor ke Tenat Forest. Haba kidan kajing temu ban penbahai ke Surok dak bakam nong kenti ya kani ka klau. Kinong ilam senong gilong bahalor ki kam register bean ya kani ka klau ke nong kenti jong kador bar senong bela hari. Le don lang nalor ka kong Morias Rani. Ndrai kiwai hadian balai keren penbet bat kajing pensyai kila kloi ban ko ngo ya kajing long try jong kador bar senong bat om jong ka kong Morias Rani. Syuk kilong bawalan na kaliang kador bar senong kalakot bani keren penbet bat kini kilong kemie banwan kador bar senong ha kajing don lang ru di kinong syong senong. Dadu ki samla kilong kemie ndai kinong kilong kemie pat kam syim la buram setia balah ban syim karai ban om syasyu ya ka bandang wan syong wan sa hapo senong. Harani tu nga samsin ngala syakot harani polis ngalalik toh katu kamlele bat hadin nang ta habang ngiti itu mau PEM ngiti itu mau na kamda ka jing mentoi jong ka snong kai ka jingmut ba ka snong kapati itu mau ka jingmut jong ka snong kalong ba na kamda ban snai ni surok PEM hagi blanyur kai ka baja kumno kalong kanin ti ka bang lek iwan ka bang im yap kat tu ke jing ke mai kendu wat ki ba armet ro ki yap hanti kumno ngin ra ki sasnong banwan poi spo ta jaka smar ni sem si ka de de na ka daw ni ti ke mau da ka snong ni ki na ga manta ban thep ngane ban pandon kam ni surok ban pandon kam hayi ngasem na ka manta ke jing mentoi jong kenong snong de na ka daw ni ti ke mau te ha ba ni ti ke mau ni sha ha ka kes menta hapo di si upes but kabalai kepoin kabalai ni pamding pamsik ro ni sya ha ka kes ni la sya ai kes pila sya ai kes kum krisnom dari menta ba ki pom mi kisik kiding pis mutu yo pi ong banga thok ma ni la sya ai kes pila sya ai kes
habangi pomi kisi kiding nak pempi kakano ba kadai bagi pam bagi le tomet ya kakper ke jongka kata kadai ba nak yang jong ni kamarias ni kala le yang ni hato bisku tenan yang haba kumta kata kadai kaba nak yang jungi kenduk nak kepor sekepor dena kata kadau le se hari ni kasi ke bamta ngim ni nak yang jong snong ngin namla syak su ngin namla kun su ngihap ban penpau se kepertai ngihap ban kren ban penbek no bat ngila khot ro ka hendai kamuan hendai imat ba le se kadai ka breu ka ba don ha ka bor ka breu ka ba mo ka ba he ka ba han imat ka ipok yang kinong snong dena kata kadau mangi kinong snong ro ngin nom ailat ngin ya kun bek ya ka kat ba ni don ka bor mo register hagane ke jakapo jong kane ke jaka jungi te nama kata gani haba ke jingdon jong kane register jong ka kabu ya kinong snong hagi jing nama kata kat ya kebangi ngile ngirep ngiriang kapen tut kapen wit ngile ya kana ke kamru nak leng jong ka kapen wit ini kinong snong te nomor kata menta kesni dakarai jong pa iba mene menta mene bulun yami te bensim ya kata karai kelong ba dakasur jong pa iba haba kam ko ngu yangi kum kinong snong di rang bak senang kam tam yu pai bak nong senang te nakaliang jongi ngim so ya hap su ya ka bakadang don hasnong bat namar kata karai jong pai bak kalong ba kadai ben mi no nak nek senang jongi ban ngim ko ahiru ban bakan jongsong nang sa angkat ban ni andre bat karai jong pai bak kalong ba ngin aipor ya ka tang san sni bakan mi no nang hasnong angkat kakam to kala sedang banjur biang hakeleng gibenta jongonong ba shilong barkini kinong tu kim dan syuru ya kanu jing salia nak jing leran wat bantu nak yang mania kani kelajah ka yang mania jong balang Unitarian kebadan Hamadan Laban haka step rengap jong kesngi palai haka step jong ka arpu pratrek unai weng arajar arpu sau kinong tu kliok ban prong jubor hapok yang mania jong balang Unitarian kebadan Laban barong tu ru ikitiar gitar ke basong dor nak kani yang mania kat kung gejing tu ucaman kebalang Unitarian uba Lor Mangkara Basyairani uli tu bagi gejing ja kelajah pada kepor lai steng haduk sau beje men step bad yo manrong tu ki sau tuli ki khiu senti runong bad artli ki klat le aniam nak yang menerim bad yang mene thamai kil kendang ru ya ka library jo yang mane nak liang urang ba asnong Kamadan Laban uba yo stasun ula pendra mengene gejing ja ula karpat ginong song snong ban pet perman ba kesnong katau ula kentur ke sarkar jelab ki pulet ban penjor ke jingat pahara kamtam ki por balajan syai ke sun beneng uli thuru bahalor kene ke jingjala de ban ujor ke FIR hakatarat Laban ba ke jing tokit lor kane kadangnya cekman te ya thu ba dan ba prong hi mani te ta kai adung tu awan supaya sana bar ai ba play suhi ba di sentiu dapat hak sentiu apa itu sentiu kemudian syu di nota bale dan ru chalis masih bu halor kami ba hisit on kam syaka stang service mo ditaruh di dek berasi itu dulu la kemudian syu từng bệnh công chúa từng là nhà dân lòng vì vậy là bạn để vào lăng thì lại cái thằng tổ thì vì là được ai trực tiếp thì là bạn trong thực là tiếp tục support hoàn prestation thì chúng ta lại ăn mọi gì thì ta sẽ học qua tổ đấy hoàn prestation thì soal baik kita hirung lang cái baca cái balong support di isya do sentiu la Ramadan mo ka ti sentiu ki lansyo kadang kolpet ki sadien ki la prayer ka amari bu sadien la lihat tu ya neka dan kowe ke donation box la li ka ti kadang ta ringi pe ku ya ingin kopon ngim yi ki tang katai tung sentiu dan solidly atli ki buah khawat ka platform atli buah site ti tai aja de tu ti ya kan ini menirem dia pada ti apa nai rung ti mo ano sedang tang tu charis mahani dan charis ini di perka ti taru ja ti cari si baja bakar mo jing tip su ni kalong ba
tahu terliu flopat but artificialis. Te nakaliang jong kadar basnong ayo kada kubo menem step untuk pon rusteng nyo buji. Podo ka jingja ka basosi ba po next nong ngi. Hakba. Ini ki ginong tu inong team kini menta kilawan ya prong ya kani ni baglai ora tu kan kitar ki bakodor na po mani. Te kalau ka basosi kalau ba nakalim step ngiwan wat ang ngepek ni. Ngepek surrounding area pro ko we ka jaga. Bodo ka benta ka ba kia let's say kilaban yu prong na kata juga. Kau kam jadian juga mani. Mereka kam don fencing itu area bi. Dia si kilaban yu prong na tu ka jaga. Te basosi kalau ba hoi kata ka jingtu jing team mong ya benahi pro ko we. Ade kan ka yung mani bakinawan lut kin ra kita ba kodor yung mani. Udah kita kentang. Ka mani play. Kata long ka ba kata Bakata isong ta. Kata ke puram kata na dong. Te ngisosi ba na benta. Aku ba ne step kila ai pentip sika bor jugaan. Polis kila wan investigate ka case kila pet kila dong. Kila pet na dong pet. Te ngatrai ke stick up ya kene ba kinsa simkia. Ya ka man wat ini ke video. Mam dei tangan lagi mani yang ni don ngisong don be tu kana gi mani ro. Kila persyang man ya rung banya tu banya tim. Tekan ke jingtu ni tim ta kala ichir kai. Ban yim nak sotu syu nak ka daw ban ka ba panlong ki begin mangani kerkom. Bag snong jungi kalau ngawa ju kampana. Hey ru bang jadar yu syatu ni kada kai mani. Hoi ni gi breu ni tai tengkat ka don ni ka por ten re ka ba songsi kalau ba kesaksan dari bonja apa di mani ki kon cekai jing tang. Kalau ka ba ngim sotu nak do ta. Nak ra ka pa nak bon ka an bakan kaman pet tikna. Pet tikna ba ya kan ya banta. But ke ban persyang man patrolling juga polis juga ada dalam biang hak por biang kam tam ki por step to live distinct sa buji de ki por ki bagi persyang ni ki untuk nak thiang ki basyang snong ka por we Ka KSU North Khasi Hills Eastern Border Area hak simbalang jengkatayo kalalit ikendo ya ke District Medical Health Officer ban pan jeng pensyai halor ke jengkeno ki bahayeng ba iwi kelong ibadang Arsenam Karta bila klak no tang hadien pelaai ke injection haka boy rembong CHC. Da kejeng sukya ke bajur halor kejeng jabal keno kelak no ikelung merang Arsenam Karta hadien beladap menai injection haka boy rembong CHC. Kidang dalam ke KSU North Khasi Hills Eastern Border Area hadien beliau jeng syai ni kebahayeng kile kendo ya ke District Medical and Health Officer ban pan jeng syai bat ban pak penolong jeng tokit kebati kena halor kene kejeng ja. La ban kedau bahaka arpu terik nai wiang arhajar arpusau keladan kejengja besmosi haka bawi wi kelung berang Arsenam Karta lekeno bila klak no ha Nazareth Hospital Shillong hadin belanda ban ai kejeng sumar bagi injection haka katsan terik nai wiang ha kajaka sumar pat ba kabadan kabadai ha bohi rembong CHC haka ni kejeng kendo ya ke DMHO na kaliang ka KSU dalam kemat doba banjok maring Presiden lambat kiwi-kiwi kinong yalam. Haka balai tiru de kejing tok banyak jing syai, bat ban pelong jing tok kiat, la ini kelong ila kelad no namar balai injection ko bala keno nedei nagi weipat kijing pang. Habagran beginong tok kubor uba banjok maring ulapan pau, ba kejingwan bot dian kaseng halor kene kejing ja. Kadi banyak jing syai ko bati kena la ini kelong ikhlad na kene injection ni nagi weipat kidaw. Oleh itu ubah keseng kalau IT di kejing tok ke badan South Ligi mat jeng dawa pensyai bat tokit iba kentuk ban pensyai pat ba halor kene kejing ja kejing penlong ya kejing tokit ke basyai kejing penstom gitu ke badan bentah ke banai injection bat ban pensutu pat ba halor kejing singan abalet ban pak sumar ke jaka sumar namar ka boy rembong CHC kene ko weni ke jaka sumar pang pat ba ke bekong san bah adin geje kendo la pentip na kaliang ke DMHO keluar ban chimkia halor kene ke bentah ban penlong jeng tokit ke bobnya bat kumjuk ban pensyai ke bat ba kat kum gejeng lap lengba kene ke jeng tokit ka ban sepenlong shen haka ba iwe i pelung di badang Arsenam Karta i kelak no bat kelung ka jeng keno ba kadai na kadaw jong ka jeng ai ka injection hite ko burmbong CC ten lang di keseng iwan ni ban kendo di ucu ban lang jungi iwan ban dawa ban bikin penlong dah kata ke inquiry lah ni kejing tokit haji kendu badi di mecho yang ba satang ke tu kenepor di la jandap ya kata kejing tokit ane inquiry ban nak liang ji ngikwa ba nak liang jom ki bor knia jom ka
hospital bana kaliang jong ka health department hi bangkin pensyai show pajba ke baja ke ba kami na kata ka jing toket ku jung but na kaliang jungi kumba nyilong menta ki pajba ki babun ki ba nia kendu ki don nia ka jisir ani ki ting banlek cha ki hospital lada ki ting banlek cha ki hospital sokar kolong pat ka be iki banlek cha ki hospital private nomor ba ka jisiu kolong baram dia lada upai ba unjungai na ka jinsumar kolong ke iki ka bamsau tengleng jungi nila tentu ya dia mecho ba in penmi kloi kat bala ya kata ka jing toket nang bentip kalung sisa kumno bat kami kumno bat banyo biang sa sisen pan ya ka jing it ka jing shania na kaliang jumpat ba banwan sya ka jing sumar bat na kaliang jing sengru ngade ban kendu ya kini ki longying ki ba amat ni bijak susi ban le kendu ru ya ki doktor kusni ngade ban lek ban kendu apa Borumbong sesi nilai kendu ya doktor in charge di badai doktor sama nilai kenduru ya doktor Mumin di badon aku besi baca di mai ba sumar itu ka yaitu ikna ibadang asnam kata ke nagaliang jini ni shania hak jin toket ke ba nagaliang jong ka DHS kila ya cakmat bad ni kerman skam ba kata jin toket kan deploy bad ba ngintip ni syai kalung kumno bat kerja kumno bat ba ngila pat pan kenha ba ni dawa ba ken ai pat jing sumar ba bhan ni shikmat bat ba kum kini jingja kim de shu banja raha kate ke si lani hagdu nu ki chika sumar ju sokar Hadin ke jingyo jing tip bakadan ke jing bambiang ke rukam trekam jangka Weybridge ke badan hakiling ha ke distrik Ribhoi ha ke balang jangka tayo ke HNYF Northern Region ke lalit jurip ya kani ke Weybridge Ndrai ki kali ket iki mar ki mata kem shemlawan yat lingba kani ke jagat ho haba kili jing tip syapang ke jing khanra jong keseng HNYF Kinong ilam ke HNYF Northern Region hak arpun rutrik unai wiang arajar arpusau kilahir kensan mendet khanra ke rukom yat jong ki kali ket mar ke biak lingba ka khardop Weybridge ke badan hakiling hak distrik Ribhoi bat bantip nia halor ke rukom trekam jong kani ke Weybridge ndrai ke belengok kalong baki kali ket mar kem shemlayat setiatang mari yo jing tip halor kani ke jing tmu khanra jong ke HNYF ke jing tmu jong ke HNYF Northern Region manlet kmi bnia ek rukam trekam jong kani ke Weybridge hakiling kam jutho ki spatli ki kali ket mauria bakit mauhe baki wiki mar ki baju shalan sekejal asam hasawan poi dikot ke seng ha kani ke jaka ladon lupa daki pulet CRPF bat ki pulet ka thanat khanapara bala poi lupa kani ke jaka bantem yami kano ke huri hura Habakran ni kinong to kubor ba Hastings President Badu Alfred Malay General Secretary kleto bakasang hi kalayo jing tip bagi kali ket mar nagathan kiling bayat lengba kan ka Weybridge ki dagi bamdan satya ki kot kisla ki babiang kum ki TP bat ki wikwai haswa pencalan ke jala asam bat kan ka wanra ka jigunong ka makrau ya kayo ka kot jong ka jala kleto ro bakasang kadap dag jing sngolongo bahakane ke jing tmu jurep ki kali ket mar ba jing trekam jang ka Weybridge ki kali ket mar kim shimlayat satya barbar kinong trai ru kim dan satya kane ke jaka kabelpen suba ba dan ke air halendak dag bebenrap ru bakaseng kan nang ti benia halor kane ke benta bala kerpat ru ki bor ke beri kimi jong sarkar jela bagen chim kya bat penyor ada dan kanu ka jingyat bamhok jang ki kali ket mar na kane ke Weybridge Bankong ki kuat ban pempau ban perso paiba alor kane ke jeka ka ba ki bubun ki mar ki bayat langba kane ke jeka bade ban thu ban wo ang ni adu mau ka siap kading ka sit dadong sedong ba ki yang ne kengkeng kambun sin hi lap ba katum ka jinglap ini ka ki kali ki bayat kem kot kem selan kadang ba nakapor ngila ya keren ya gede ki ba punya kali ki ba siang banyak apa ni bade kata kadang ba ngiwan hanim tak sini ngiwan bat mi itu bat ngiwan bat saki dagi supaya ni berfat bagi member ke dekat ni kenang ba banyak bagi nya reti Andre kumba PI mentana du beneng ngilawan to compare ada galong nonor komru nomor ba suwa banginwan ni yang ni ki kali ki lakhang ki basong office ang ni kimdan nang ta ki kalir ki bayak bayang bande banyak kembangan ni ban keban wo kim dan de gane kapan i chai kedar ba
kadon ke ik chalandet habedi kene ka jinhat imar nang ne ka ceka bade bentha benua ata ka daw ba long song no nadu ki ru sarkat ne ki manu menoru ki bade benpik ba kmi ba penyak imar na kane ka ceka kiri penyak ketum ka dokumen ba de benpik ka transportation TP bi om transport yo kena mar ba klaim ka kot keslah kemut kuno kinyak imar na kapo jelam megalia sabar ka jelam megalia mar ka babuni ngitip kimar bar ko kibiya nang ne kidei kimar kiba di poi sabar ka megalia nang ne na du gimau kisiap kading kasi ka kendau bar ko ilum giwa ang ne kilalut kimar ba kikit ang ne kapoy sapo asam de kumno ki kali ka kiyo jingtip bat niyo bat man kapor na kapor sa kapor kidei be klem kot klem sa de kenang nang ne kadaw bangiwan hang ne batpe ikini ki kali ki beyak yang ni kani gamar la suong mentala da suong no kaya lembaga ni kejeka sano kata gamar kaya andai kumbangi lap mangi kali beca asam Menteri Sarkar ubakmi Ekatnat Public Health Engineering Umar Kuis and Marak hagala sing ublay jong katayo ula pentik bagi Sarkar jela kalamang ya kasong pisah kebasan sepak keluar tengka na kebentaban pentrei ya ke projek bansa ke umbam umdi ne ke New Shillong Township Water Supply Scheme. Habai keren bikin patai kubor Umar Kuis and Marak uloong meladak ban pelat dekat tanda na gebenta ke New Shillong Township Water Supply Scheme kebakot san sepak keluar tengka balada ban ai ke work order ban mentaka kam kelas sedang ya cekmat halor gejing songkia jengki kontraktor trajaka menteri uloong ba kajing penteri kam yang projek sam umbam umdi kan long dak kepenan kam dak kor kibor ke betemai kat kum kan kejok ke pemerintah kumta kan long ke shibur man ai kam lang ya ki kontraktor ke bagi trajaka ura pensai baya kan projek lapenan kam da kaskada system dak kepenan kam lang ya ke internet haba bethai ki pipe bat kene ke pensuk ki nong tre ke tenat PHE ban lap bat le ke badan kam mardor ha ke bede bagi jing jong jing penbiang ya ke umbam umdi hasor menteri sarkar ulang ba ke tenat PHE kala ai ke jing terwas ke sarkar jela halor kene ke benta bat menta kirang ap baya kene ke mat ane kran ha ke jing yalang jong ke kenhun menteri kamera ke jing sam ya ke umbam umdi lale de ke tenat PHE bat ke Shillong Municipal Board bat ke long ke badan kam bandan ke rukom tre kam ka batemai other projects as well. Well, I get the report that everything is going on well as per the same specifications and as per the normal works which needs to be continued. So things are going on in good pace. But then I wanted to know myself. I wanted to visit the sites and I wanted to see how far the progress is going on. We are trying our level best, but I can't say now I have to talk to the officers, I have to find out the status of the work. Only then I'll be able to get back to you and say that this can be done or that can be done. Most of the projects are completed. Some of the project completed needs to be, looked after by the BWSCs. And we are again sensitizing the BWSCs because, once the works are completed, if it is Harghar Jal, we hand it over to the BWSCs and they are the one who has to look after. But in certain cases, they are also having difficult. That is why we are going to have a operation and maintenance rules which will be passed very soon. It is pending for the cabinet approval. So once it is approved, we'll make sure that things will move. For the new Shillong Township, we have already floated the tender for around 500 crores, Work already issued, the work already started in physical way also. Komisi benta banele ban penbiang bat ban penjanai ke rukam ajing syakri hagaliang kakot kekhya. Hagasni palai jeng katayo lapli pat ba ya ke first referral unit haga penursla CHC. Balabu ru imau nongrem ban kenteu kerdan no ya ke penursla CHC syaka subdivisional hospital. Kenang ban ajing mentoy yaki pat ba jong kene kathan sembut menteri rang ba kejelau ba preston jensong kumkong san ulap le first referral unit bat bo yo mo nong rem man kentiu kerdan ya ke penursla CHC sya ke subdivisional hospital ha ka balai dan rangkat ke menteri ketenat kakut kakya i Dr. Ampuri Lindo u principal secretary ketenat kakut kakya u Sampat Kumar
Nangta Director ke Health Services MI Dr. JS Mumin ki Officer Sarkar rang ba asnong ko urkso wa patau ursla uba yelingdo kiwe-kiwe. Abagran ni gajingilang uba Preston Tensong ulapan pau gajing angno jang Sarkar ban kentiu gi Jaka Sumar kaleng gejela. Ulapan pau bagajing kentiu kerdan ya ke penursla CHC Shaka Subdivisional Hospital kan kentiu Shibun ni gajing yo jing Sumar kinong shnong bagitan mamarjan. Ba Preston Tensong ublong ru MLA penursla constituency ula kentu ya barok gi Beden Bentalang bagi ba benetrelang haga baweng gi jing akaliang kakot kakya bat ban penbahai gi jinglong jingman haga bede ba kakot kakya ula banjur gi jinglong kongsan bandon ni kakot kakya bar ula ai kublei gi jing trei klem song tha gi doktor gi nurse bagi nong trei kakot kakya kam tam gi than kondong bar ula kentu gi nong shnong ke penursla bagi penrung kerteng ila de haga MHIS bat ban penia soalang baru adhar card jengki mane gi mentoy ki bedai bat ka kot kakya sa sisi ngaskopan ko sim kabu ya kan ikalang kabaka sorkar kapli mene upristos ketri lakren ba katuka MHIS kajimyo jongi ya katuka MHIS sanlak laipo kelade sisa kaji kerku gakra don pat teng kiba klem pat register MHIS ande kli balai o ngamdon adhar card ande kli balai don adhar card bating bapen kelade kharo beri perhat ko kita kiki don kibawan sanga kibi kendu kibi pa jong ko badu yarap lem kikon jongi kibyo ban admission hakata kajaka ka ti teng sikiwe kijala mo balik namar bom yo adhar balik yo adhar ningi teng tre ite mo balik biting la don mo ka eke ka bajia ka basneu ya kita kibayo ika adhar ka nisyo sneu ba om kibriu omlom ko mei ko pa balay pisapting watang ban register yeledi ya kene ka adaka iya ke budget ke bangingi pas hapo ka assembly kabawan nengkong naki department ka bangi ai bun ka pisa kade ka education department kabaar kade ka health department kabalay kade ka road sector department balai ngilik kata balai ngilik bu priority kita namar ngiyo i kine kide kilai teli ki mau bersih banra haki kleu yeng jong kajela kejongi ban penreus pa ban penbit penbiang ban pensuk yakir kontreka kenapa kakamai kakaji kenamba kanongrin jong kayin kasen jongi kanlong kapapu kapaping kapapik kapapia bat nakini nget yang kapadon kam tam dei kajing kojikia ngakini kikendiat benai bangasito ngasutu paplen le no Pinlong di putisi penistana, pinlong MLA na, pinrus pa na, pinduk na, lada pisito. Lada pang, token mauleno ay. Wat ong tayo perus pa, ya piu baduk lo, ong no. Ya baduk lo datang kamut, long kumbasakim. Kanang sitom, nalor baduk, nalor besitom. Ngau pisno badon paha kata kari kebengi om kedujo dengan apa ban om nak kata kata sim kabu ya kane ka jingwarra jomina besorka da gejing tmu benele ban plelat ki samla pulia college jong kajela banyak gejing hikai halor ka financial literacy ha kasngi pale jong katayo ketenat puli puti gejela kale soya ke sekolah bat ka National Stock Exchange ha kini gejing soya ke sekolah ha preng ketenat puli puti gejela
bat ka National Stock Exchange. Ledan lang Menteri Rang Bak Kejelau Konrad Kongkal Sangma, Menteri Ketenat Putih Putih Urakam Sangma, Chief Secretary Kejelau Bat DP Walang, bat ki officer nak Ketenat Putih Putih bat nak National Stock Exchange. Ya kini ke sekolah le soy ni kebentar ban aji hikai halor ka financial literacy ki samla pulia college Kejela haka kam banking insurance bat kiwe-kiwe. Ukonrat Kongkal Sangma ulong ba ka financial literacy and skills kilong ki ik bakongsan bhai kinong seng kam lajong bat ka bagi samla Kejela kem dan jingtip bah. Ulong ba kejeng aji hikai ka National Stock Exchange kana rap shibun haka ban la ban shimigirai haka lenti ke bedai. Hak kejing penelut bat kaniada ban lat na kejing duonong bat kaniarap ru ban shimikirai da kejing syampang. Haswa bini kemi ki kubor ke bedangsa ngena pa haswa shipor syakini kejing penmena. Tang adon ni senang control sama. Katu kan ni benai men hakini belak dep hakini benai February March ti belak dan kejing de belak sini ke senang. Nah, semjeng mo ba kalai ka sulit ba min yo shu ban puli bahai ka kejing jong ki khana school ba min thang than yo bang bitiru kakta kejing puli jong iru. Por bang ilip ni kalaj hidup nong ha kecing toy mar ba kumne kaliang hayang asam ring ju ibha dewat kuntam ki kena pule ki kena tho exam trik ha ka por bang yai kelenti sentian ru apa kadum kalaj nimnut ba ngi kum tentli breu bang yai kam long sngai ngi Ngai kan ka advertise jong kan CM Connect kan terselami ngakol no hi bat ngalai thu ke kejing ba ke kejing ja ha kan dikasnong kenongi dap yang sukman ba krau ba nang ba kecing phon jong CM Connect te ngila yo kalaj dena kaliang ju mama jongi ba ile complain ya ke CM Connect sayo bang ini kalaj Haswa bing ne kemi ki kubor ki bedangsa ngin pen ken mau biang ya kimat bokongsan jong ka kubor menta katayo. Ajeng menjur ke sarkar ke Meghalaya Health Service Academic Rules, ke Meghalaya Dental Health Service Rules bat ke Meghalaya Journalist Welfare Scheme arhajar arpusal. Shimsmai ke Mehetab Chandi kum ke MLA ke Gambegre, ke MDA ke Nek kum Bagalong ong Konrad Kongkal Sangma. Le ke beteng ki Garo ke Balek Rang Bashnong, kalong ke Babian dawa ke Kenam na ke HEDC. Ngim kwa asyo yu Professor Shokla Banwan Pai, ongki kena pulia bat nohikai ke skol bat nehu. Kajing keno kadai beren maujing thut ya katuk ane, ongki HYC halor kajing yap ki armut na asan. Ba register BA nya kajaka shnong bat bapu ibor touch nong kedor basnong bela hari ya kalong kemir. Let penisok kongres kinong yalam bat kispa angut kinong kershan. Bat syongkun kajing rake ya kesengkut snem kabashispa arpusan. Kipat ba jong kedong riwar manat sanchnong area kiladap da kejing kemen bat kil ai kuble ya kesorkar jela bat UMLA ke mau kerwat uba Renikton El Tongkar haba kesorkar kila menjur ban siang rongno e kesurok pot jaot mau bidong kabagi pat ba kiladawa dagi postnem na kesorkar jela kipat ba jong kedong riwar manat sanchnong area ke bakut tup santli gisnong kata ka mau bidong pendan soalang pendan lengdo manat bat lo mau ba Kilapan pau kejing keman ke bakrau bat ai kublai kerpang ya ke sarkar MDA hapo kejing lam Konrad Kongkal Sangma kumju UMLA kathan uba Renikton lengdo tongkar. Badiki engineer harin bak sarkar klemenjor ban siang rong ya ke surok pot jaot mau bidong. Kabagi pat ba kan kathan kila dawa dagi postnem. Kani gede kesian ke benengkok nge bagi pat ba jong kan kathan kini ke surok rong harin daki bon teligi senam bekelem ha kan kathan. Hagas nam arhajar kat saw kliok nekong ke surok ke barang de ke surok kendo baleng ba ka jing yai uot
agar dengan kenti ke sorkar kelas ngap gejeng dawa joki bat syan on sesiang rong no agar dengan surok kebadan kumbasan kilometer tam lengbaga skim PMGSY. Bat kumba kalong menta gejeng khot tandaru kadang ya cekman. Laban kedau hang ne bagadong riwar kadai gadong dawa penmi bon bah ki marrap agar dengan than mau kerwat. Noi namar gajeng membiang ke surok ki patba ki hapane kendo shibun gejeng bat mat ru gejeng kerdo namar gajeng bamla ban penpoi ya ki marrap jengki shikiyo. Nagaliang kinong ilam kesenjok mana san shnong rengkat bagi patba ki lepen pau gejeng sngongo ya usembut menteri rang ba kejelau ba preston tensong. Ubala sengap gejeng uot jengki bat ki lekentur ya katenat ke badi kemi. Ba ki deben patre kontraktor ubala ban trei ba kanang ba kene kesurok kandap ba kepor ke babiang. Ba kalong sya gejeng kerku ba gejeng mentoi ya ki patba jong kathan. Jing nong kalong ka jing mentoi ke ba kamtam yang ke nok hakini ki than kede ki jaka rap te kalong jing mentoi hadu kata-kata jing sia mensua ni haban lai chadu ha kediut tenai te ke jing jengai kalong kumban riu kilometer ting hapit dak kejan hap andai menta pada kejingwan kena surok kalong jing kodor hadu kata-kata di habangi pai rengkat bat ke sorkar ngisngeu balada don tang kabapan klem don kaba aipat ngisngeu ba kami hap yangi kumbang ilapan ka sorkar kabaliau sngeu ya kajing kerpat jongi kalasya skor ya kajing ut kajongi lengba ki officer baper ki nongmi khmat MLA jongi bat ka sorkar kabadai ban sanction na kabenta kanika skim ngimla ban klem da ai kublai na kabenta jongi bahaba ngilaya kerpat bat ka sorkar kalayo sngeu bat kala ai ya kanika skim na kabenta jongi kum kadong bat katai bakane kalong kawai kajing don kam kabaki pagba jong isa kanika dong katany ngila ang nut labun bun senempum bat MLA ru lale hitam ka sarkar ru kasngat ye kajing karpat jong ngat ba kajing wan nu ki nong pensngeu bangingi kren kalong ka bangi las nu tho ba kilas ngap ye ka ai kajing karpat jong kumal ong ni rang ba la sis pa senam tam ya song senong hanenong kendong henrei ngimpat dio bat menta kalong ka sin ka banangkong bangin yo ya karong kumba MLA ula penbek ya kan kom bat ngiki nong song senong wat niat ka surak ba khorok ram ro menta na duk khat ar khat sau hadu menta ar sau long sis ausnam nilayo ya ngin sa ulang kan ka rong ka ba ka sarkar ka le te kulay subon mentaro ngiong baya kane ka surok unono kontraktor uba yo ya kane ude lane swaban alot ya unono kontraktor na kaliang ka sarkar kadai ban pej bha namar ba ude ban pendap umdai ban isop kontrak hano namar ba kan siem jing kumbang ya kendu hakapor ba sedang ya kene kajing tray tengi suken tu ya ka sarkar ba kadai ban alot ya nono kontrak bat nono kontrak bat de swaban tap udai ban dayit ya kene ka jaka namar umdai ba pil ladep alot ladep yo ka tu kajing tray pinsa ina no Stanford namar kan long kajing yang ikipaj ba Katanat Animal Husbandry and Veterinary jangka Directorate of Dairy Development Kajela. Hagasi baar jangka toyo kala penelong ya kajing rakhe ya kan National Milk Day haga Dairy Campus kabaran Hamoyong. Haga bala samru iki skim shkinong rimasi banla ban kentio syo ikajing penmi ya kadot haga jela. Katanat Animal Husbandry and Veterinary jangka Directorate of Dairy Development ka Sarkar Meghalaya haga arpun raw trek unai wiang arajar arpusaw kala rakhe ya kan National Milk Day haga Dairy Campus kabaran Hamoyong. Haga jinginan lang uba FR Kharkongor Principal Secretary Kum Kongsan, USC Sadhu Secretary ke Sarkar Jela Kum U Semut Kongsan, ki officer kena katanat ki kena skol bat kibai-kibai.
Habakran yang kena kesini nak liang ukongsan ubah FR Karkongor ulang bahawa pai sekejala Meghalaya. Dangshan layok bantau ketenat dairy, bat kene ketenat kebetrishtom man pendap kejing duna kejing penmi kadut. Katkum kejing kain kejela mentah kadang la ban penmi tang kendai pu arajar sauspa arp sauton. Mereka don kejing kermen bandang penbha bat ban kentiu syuk ya kene kebenta. Ulaban rap bagajing don jaga Meghalaya Milk Processing Center kabela ban bo san po hajar liter kedut. Ka dairy plan hajawai kabela ban pelang khat prahajar liter kedut. Ka Central Dairy Hatura kabela ban pelang prahajar liter kedut. Badalor kini nak kaliang ke sorkar kala pliru eka Meghalaya Milk Mission. Ka baai ram ya ki hajar arspa kat wengut kinong rijingri na ki shispan reu teli ki Dairy Provident Society. Balawan ajing mentoy bat kumbaar hajar shispa arpu arteli ki masi kelayo ban IT shikinong rijingri. Please do come up. Hagajing trailang baga National Program for Dairy Development asam ki skim ban kentiu kene sektor bat hapok kene ka plan kindan salaiti ki dairy plan ki ban sashna shen kata hatura sning bat mukla bat kene kalong ban kentiu gejing pemidot akajela dalor kene hagasnam arjar arpusau lo ban play ka CM Elevate program kabalong gejing pet kerpang halor gejing kentiu kinong rap ki basang kam lajong bat kiwe ka bahaduk mentasan phone nak shispa kinong ri jingri kle ojing mentoy na kene ka scheme lo ong sho kongsan. If we are able to focus our efforts and do value addition and branding, we can come up with our own variety of cheese, which will be known throughout the length and breadth of the country, which the tourists can also buy and take when they come here, apart from other things. And I would like to give a challenge to the Dairy of Development, to the Directorate of Dairy Development, that please do come up with some good value addition in your milk products, especially with regard to cheese, chocolates, and so on and so forth. We can leverage on the brand of Meghalaya and develop these products. You have already come up with the Nari brand, which is present throughout the state, and a lot of people can buy milk products and they can buy your paneers and your cheeses. But we need to take it to the next level now and ensure that our products find a place in each and every shelf of the country, just like Amul has done. Maybe we may not be able to create in huge volumes, but certainly if we are able to create niche products, if we are able to create high value, low volume products, I think that will get our products noticed in the rest of the country as well. Aku tingrai kasih Bentip lakur lacak lakar kenjar Wong wei panuan ra jumpa aku kabyang ya piba pianga mangin chue haki jinslopa ladangin berkat ya lawe kami kajing babi hati babi yangi yang tentu nala dirkisi Kaseng khasi sengkeme hakasis ajan jong katayo balala kala rakhe ka sengkut snem ka bashispa arpusan haga bala penlong ya kejingyat peniriti bat kejing rakhe ha kelumpung weking hajayau shelong ya kabalawan bani shimbenta de ki khon khasi khara bat ki khon panar ukumjo nakaleng kerilom khasi jantia ban penlong ya kejing rakhe ka bashisen chisnem ka ba shongkun. Kaseng khasi sengkeme hak arpulai trik menai weng arajar arpusau kala rakhe ka sengkut snem halumpung weking hajayau.
Aswa kene lepen long ya kejing lum lang hamadan yurang hab akba la ya kangu kadam do urang ba KS Marbanyang Presiden kaseng kasi nong thamai madan ruting pelun buat setakat mesti atas sedang ya kejingat peniriti dan kebara kita buat kebalawan dan kaleng kari kasih jentia nadu madan yurang hab akbala ya ceduk lumpung wiking haying seng keberan mokar la sedang ya keseng kot senam dan keseng lumpai nata kejing ketiau kelama balap le keseng kot senam keladon ru kangu kadam di kenhuan kita men kisan jang keseng kasi berkejing pule ya kesenang teman Alumpung wiking layo kejing keran pediang da orang ba oplisor pengro Presiden kaseng kasi sengkeme dan ta kangu kadam dagi kenhuan kita men kisan jang kaseng kasi kejing ruai kejing keran ni kinong ilam kaseng kasi sengkeme ba kejing pelat pat ba ik program rakyat sispa arpsan senem kaseng kasi da orang ba BKD Sawian advisor kaseng kasi sengkeme bala penbuat pat daga cultural program Abakran berubah senrop lang karsiyeng Assistant General Secretary Kaseng Kasi Sengkeme ulang babenta kesenem Kaseng Kasi kelakan jo Syah Kasis pa arusan senem Kumta Kaseng Kasi Sengkeme kelayo bantik program rakyat dap Syis pa arusan senem kabala sedang nado kani kesni bagan kota kesenem kebanuan bari kani on rakyat habrok isnat seng boper Ula benrap bagajeng rakyat menta kesenem kelalong kebasyong kun ba namar kejengwan tuat kipat kasi nakalang gitan Bat kadang poi kesenam kejeng rakyat kadang he. Bat kelapan pau kejeng kerman bagani kejeng rakyat kadang he susu. Ule tu ru ba ha keseng kot senam laju rakyat makan mau buram kejeng seng ya keseng kasi. Bat kadau belas seng keseng kasi kelong hadian kejeng wan kejeng kelasis pa arusan senam menchua. Kejeng buat ikerukom kariti dostur bat kejeng nged na kinong wei. Kasi kadai kebelah ndai pak. Ulo pensyong nong rim ya kata kejing keren hak kejing don jam kimau bena hak leng keri bat kene kebri unyau trep ngaru ngamenjur bat kene kejing keren une unong tho khampame habang aladep pen pule ya kakot bala tho do orang ba Marco Mitri kabawla ai ka kerteng prehistoric cultures through the lens of archaeology uba Marco Mitri ringkat bat ki kenhon jangu kila pelong ya kecing wat benya ba kecing ti benya ha kate kalau nong tro kabedon kejat lom Jong sopet beneng hang the ha omroi ribhoi district kila pelong ni kini kejing wat benya bar kejing ti benya nado senam araja sao bar ha kata kejing wat jengi kila lap baka don ka wei ke snong kabala jado no hendrei kila lap de yakidak kisien kong kikpep thang bril ki mau bo sieng bat ki tiar trai kam jong kini ki men dai kung ki khle khnam khle som bat ki wei ki tiar bakit penan kam agarep karyang Pi kasengkut snem kadi kesengi kaba hakaba la sengi kaseng kasi Kei ka daw ba ka penlong ban seng ya keseng kasi kalong inhap ban paidin syakitu ki historical events ki jingja ki baja hispa arpstan snem mensyua hakaba inhap ban pej hakatu kapor hispa arpstan snem mensyua kalong gumnu ka political events kalong gumnu Kasnong katau kalau gumnu hatu kapor but kei development ki bajah hatu kapor habigi pa yak political events ngatrai kum mangalai kran hafi haswa habigi pa hadin katu jing kathma jung turut sing hok hat praspa lai phulai hakabola syadan thma turut sing nang tu pade tang arp khandai snem hadin poi ke jing syadan thma ki anamba hang tu ni ga change gadan ka political change hang tu shwa Kebaar pada ngiwam ilap ba kadon kani ka
seng shnong seng thao wa thmai hakabai shlong la pelong ya ka kum ke district headquarter hausnem khat praspa andru punrio kan ba as a provincial headquarter la pen kiu husnem khat praspa nya kusau kumju ru paderu da fipet pade habawan kini kiniam gi banasya ki jinget nong wei kabalang Methodist kawan husnem khat praspa sop huwei bat kumju ru kabalang Catholic husnem khat praspa dai phau ki ba jing thmu jing ki hi galong ban pen kalaniam tikini ki ai baro ka political change ka seng shnong seng thau ba thamai kawan sa ka perkhat nong wei ber kom jinget nong wei ba thamai kini bar khoi ki penlong ya ki rang ba hak tu por bikin perkhat bat bikin iting kajai bandriu jingi kan poishlo habakwan kini kijing kala bar khoi la ka jinglong kerpang jingi kandang ne em kum kajai bandriu hakamat ka perthei namar kanu kajai bandriu ka balong kerpang hi ban pri ke jonglong kerpang kan hap ban pri ka e kur kom ngai ke jongka ke e dustur ki riti ki jongka ber ke e ki perkhat perdan ki jongka kini lai teli ka jinget ka dustur ka riti ber ka perkhat perdan kani ka penlong kerpang ya kanu kajai bandriu hang ne sta perthei te dei hang tak no rim bagi rang ba ha to por ki sayang rang ba ban sengi ka seng khasi house nem khat praspa khandai hoi kumba phliati baro mentak snem kaseng khasi ka kanjo shispar san snem karta but ha ka beidei bat kani nakaliang jong kijing perkhat kam jo kaseng khasi ka gpk bujong ka ba khli do gilarai bakan don ka year long celebration jong kani kasengkot snem kaban sedang kabas kelas sedang no mentak sngihi bar kaban kut hadul siap snem bad ya kani ngin le om tang hang ni hapo sengkhasi kimi ringin le ru shikitra seng ki bapher te parlok dak tu ngila poi ka bakut jeng tu ku bo jengi menta ke janmiet ngin se syambiang bat pil syam teo ke jok sngi bat ha ke jok por ku blai shibo ni ka por jong pi bat ti aso